Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kajian lang pait ba balakot pelong dah kasanjur tip kur tip kha yang ngiu kun nyu trap ne kabla tip lengkot kum kasti minta kasi thok dieng lai terik unai la kila dawa na uganga prasad ubalong ulat ke Jylla pension muhorno ya Khadc Hills Autonomous District Council Khadc Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arajar khatphra bala Mynjur dah KHEDC dangchen hakini kicing lang pait ba kabla long Khadc National Darbar Hall Mokhar Kompasan spa angot ki pait ba kilawan ni shimenta ban sngap ye kijing penchai na kino yalam jongni kenhun kilong keme ki bakir shantik ban penlong a no ene kabil jong ki HDC kabadang dan menta hakti ulat ke Jylla la serra ni kilong keme du pa aina manix acting ka hima melem ubla a ya kijing ku kerdo ya kini ka kenhun kilong keme kinong kren bala penchai pait ba ha kini kijing lang ki kenthop ya ka kong Dewi Tongper bat ka kong Purity Power ki balong ki convener ka kenhun Stieh ka kong badariti lingdo anonglan usamla Robert June Khadc bat ka kong Lineage thank you ka balong ka deputy CM ka KHEDC naong la song klikti kata ka khamat ko ni kadang im kamun sim jana kam la bagi ni shushong ban pet ka bakari jangi kan ngam no nam la an da umat kamun sim li pendam mesin jo badani ka hiru barap yang manchani dia mana pergi jaga riba jangan dia usah pergi. Piku akan tinggi lang. Nah orang ada itu lain pun kira upah keman. Kita kepercayaan India kalau kau baik tip bagi kasih. Hamil galia ki opos saya kena kebil. Henry kita ada opos kita kan nubuat dan tang lain pun semua. Lagi hajar kita badan kita bekerja. Balik itu syamahin, balik itu sengajar. Ni dia bagi dia. Larang dia mentah, lanupat. Kedon, benami kedon, trading license kedon. Henry habab ini ki project district council ki lek ban khandrai ki dukan. Jong ki par Jylla mano bani ngakmat. Yen ka thai khasi. Ngade ngade ki kan sana. Amparo mo kato kani. Kai pading nyakran ya kani halal kani. Habab ka try mulu ka kan thai khasi bak dok ya ka jak ka kenjai ka. Riti dostur ka yen. Kaya tadi ini keren, gila ran gitu kepada enforcement ya ran, nomor kekam ya nanti. Kita ki antara kidon, hanre don jingpei, hamno kapei, habak kini ki an ki om ban penduk, ban kamar yang kar. Kentai kasih ke dalam lu sejin, kini kade nomor om don ke an, ban tek rakam yang songkha, lengkap kalau kentai. Hari yang bakat kini ke an bakrau ke district council ke an. Lambat kejingran coba HS Jylla, lambat kejingran coba play ngangit, apa mesin tu, ngangit kata kata kena kamu play dangin dia kasih jungi, lakan nos nem ngina apa yang kena bil, kan kereta, Henry hau nos nem kalami, Henry kalau kejing persya, ngagio ini ke city, barat pergi, bawa letak district council orang badon tentang persya yang kena an, kumtangan dan putih. Kini nak bertuah, kini nama kajian ke orang, dan kita masuk banyak yang ada di dalam pengatlang itu. Nama kita tahu apa sebelah jono. Nada, kita apa telah, kita bangiru di jalan, kita ikut sengit kali hamba tak nanti. Ni dia kerja baru tak, ni dia ribet, ni dia benjim. Kesokan India adalah air ke district council nama schedule nama tak penyedahan ini keripai, kenika bil ke baong, keno kasih kepada Allah jauh Jylla, kan du no ke ST bat ke hok berak, kenika tahu bahkan dia betul ada kerja lembak, kamu tahu bahkan du no itu nom jadi kamu tahu wat senang kita cepat tutup bakal jadi tiga bagian berkelas jadi kita kan deh kalau dok kan sih ada kalau dok kan sudu yang tak kehok jong dah sudah trend jong tak kata kamu sudah bakal kelas jadi kita kamu sudah kumta kabil kamu tahu kabil dan tua kumta orang ki kamu lah tua kumta kabil dan tua dari suam makin du yang kecil long ST bat keren jong tak kata kadi menungkong sebar kawan kawan yang ketika fundamental rights kita freedom of choice. Hang la thọ
yuk lok bantalah. Amsyar kan, sim kada pemon, lek kada pemon, kada pitai ban hun, ban du yang jengok ST. Dengan kini ST, kada kejengin dah ini kerifai. Pihun na, bagi tu kita lai sangat, kita persyak ingin duna. Kini kita an kebangidan kame. Ya hoi, ya kebala dek. Dia baca peman ingin nama lah. Ini menjual ya kena kapil kena bentas lah kumno ro. Kena kapil kena bentas. Ngimla marway tak kenhun. Han rei ni dan kam ni kejengasan pai ba. Bapa percaya kan yo i. Kan nomor, kan persen kan dai peone. Kenapa kena persen? Ki pai ba hari kasih jongi ki kersan yang kena kapil. Kita ki basi persen yang ki petsulut pim dan ha. Bar ladang kuat bersandur yang kementau berkelawe ihap bentai ketiak cak menor ngamdai ke bastat rekat bangalak bangslu thu ke ke bangalak masukwa bangan pasar jingmut lem chapi yang ketika step lingkot kat balak parari bagi pet yang ketika ri ke jongi nadu mensyuar ngidai keri kabador yang lagi jom kriti ki dustur ngidon lagi jom ki siem ki daloi Gidar lagi jom ki dorbar hima, ki dorbar kur. Kiba labu renti, hakabangi sensyar, daladi, yaladi, hakipor kiba minberim. Ringimla pada benleni ke jing shisha, baga jingwan yu ukjat, jom ke sorkar pareng, hangni ya keri ke jongi. Ke jingwan jom ki British Army, ke jingwan jom ke Britishers, hangni keri jongi. Kala pen kala Hong Kong, kala Musia, ya ki riti ki dustur ki jongi. Nadu ki doni lawan menyu zat ka digari ke jongi. Kila pen kelumare ka berkat perdani ke jong kasih. Henry hoi ki don ke jingyo nangru ke jingwan jong kareng hangni ya keri ke jongi. Hadirin bangila yo ya ke jinglai doi naga sorkar kareng. Nila hab ban penyesno lawan ban penbi ni kisiem kasih ke jongi. Bakin sign ni kata ke Instrument of Accession Act, bakin tre ban penyesno no keri India. Kila ilam kali kisiem ke jongi syatai syarida ni ban peni gitu jingtai bakra jong keri India. Kalau lagi tre penyesno keri India, hakari jongi nuan bentai kita jingtai di baitenat, bangin yo kita juk jingkau jong keri India. Usai para rini susah ambil. Sam terus dan nila yo lagi jong ke Jylla. Haduk minta om don ke jingbit ke jingbiang hanglu ru. Kaca bagi pai ni syak nyon. Ya keriti ke dustur jongi la pen kelak kompong. Ya ke hok long try ke jongi la slot good. Ya ke buat jongi sim ke dalam ke jongi la slot good. Kim don cuy kita kai ikhtiar bakin yada yang ni kum ke jat peneriu ke berempat. Ke bahu beli ulah kerku. Ulah ye kata ketika risasi ke jongi. Hoi la ai ke district council. Ke benyada ke benong ke Stieh nak bentar ke jat peneriu ke jongi. Ringan nonton om ke district council rukla feel lang pos kapor bakan dia dah yang kejat dari rimpai kerana buat ban kawang ti na ban keno eno rega ta ka jing shisha ni ni kejat dari ko ban rimpai shisha gabas no si kalomba dalam idang beach kumi dalam idang yat rumah yat kai kumagla yat menta dak phau ni islam kan poi kapor bangin saja no nga just tenar ban ang blame i kata kari hasi jongi ulang gerku hadu kata hadu kari kasi ka mentaro kum kejat dari nyimpat ay kendo kita kijing jenja kijing kerdo hadu kata namar bala tapi page iwe ki Jylla haki hakari India penyui ki bring bakrong ki batia amadan riu ble batia asro riu ble kata kari jongi bahadu menta nyimpat hab ban mat ki kijing Henry ni don ka exploitation ru kapangin nomla panlen Henry hadu menta kumbau bleng nak kerku udang nyai kerku Henry ladang nyibit kan boy kapor bai kani ka jingai kabau bleng ulang he sai kat ni kani ka jongi pun sampen kut no ladang nyibit ni bahabit palat ku kejat benriu ni spoon bil palat ku kejat benriu ni klon palat kan keduk yikiwe ki kejat benriu bawan hang ni ka jongi lagi pet wat ka kerteng jong ka Jylla jongi ai kerteng no Meghalaya hatu kaya dari dori kejat benriu jongi kaya thur sa kapatay bagi don kita kejat benriu kasih jan dia pernah di besok hangi hapori jongi ngami tang hapo asam ngami tang hakal kata ada ngong di Meghalaya kim ada ngong di nasional ki ong silon kabawon Sri Lanka hatai kala jalo ka identity ki jongi tian ringi de ben mau boparari haka berkat perdan ke jong kasih tadi kadang-kadang balon don kam menginginkan mau hak berkat perdan jong kasih
ya ka long kumi ya ka kenthe la pin khampi ya ka jat ka khom ya ka khendo ka syap ringkat ya uramba ubade usutnya ha ka syong kha syong man wat ubanya kit ya bahlang ya ka kya ka syong Dalam kelak kompong no kita kiduskur, dalam kelak kompong no kita kumur lakut kejat beriu jongi, ngilong kepang kum kejat beriu kasih, namar bu kita im kiduskur gijongi, kita im kiriti gijongi, dalam di kelak kompong kita ngilaja, nginja bat nan ba itu syedi, wat mentaru nan ba itu ini, Henry wala kataru kan ba kita im kiriti kiduskur gijongi, ngidang don skok, ngidang don kejingkerman, bangindang la, bangindang ban itu ini kum kata kejat beriu kepang. Para ni ikan roh jom kari jangi kelat tualu. Manu banyeng bantai pat kita ikan roh. Hatu kitu kinong ya kitu kidan kitu kinong mengapa ban demi keteng. Kiba bersyak ya kani kabel. Kiba kam lagi bagi dia kidida kinong ya lam jom seng balang kiba pher. Hari kiba sosi babun sin ku kini kidida kiba mi ikelat bila. Kini magi kinong hilang jom kejat kendriu. Kini bertindak banyak compromise. Ya kejat kendriu. Hatu ki persyak, hatu ka datang nang kita ka yonong shimen, ka self interest ngamtip kitip khamha maki. Ringa don ban kentu yaki, maki rukin waca khat banyeng ban persyak nang badi. Kumanga mene, ka duskur ka don ni don kam ban preserve, ban pene, kenang kumbangi ni kejat benriu ka bangkerpang, ka bapher nang kiwi kejat benriu hang ni hari India. Bat ha perthai brokwe, ngatrai ka matrilineal society hang ni ka perthai don stangkat tu kat ni. Ni dong kam dan pene ban pensa. Menta lada ka kenthai khasi. Kayo dong khar pharai ukhar bi group khar bihari ukhar yungan tep ka khen du ding dah. Lada kayo lok da ubam ni khasi ukhla jat da wing jat khat. Tharai hai ho tip kur tip kan tip khapat hatu kan nandon kata tip khat namar gani tu ni kawai nam tu ni ni jat kur dengan French pak kur jonga kur lingdo nong lai pan nang phina West Khasi Hills thamtam mangi hang the West Khasi Hills ngidang don bha kata kale kai kha kata kale ngu ni dan me kha kale buram me kha namar nginget bha ban thai sim inte bha ki badang lang si kite bha kata ban buram me kha kale badon kam namar ba turku kurdo ko me kha ki om phijulong briu phijuman briu phijuman roy kata kalau badon kam ngi hang the West mangi ka kur jongi ngidang habet sim briu bat briu kle boy kha ki don kam bakin lek benelik pen itho ela ki jongi kur ban pen itho e ki kha ki man Henry ladang iyo dok wei bujat he kata ketip khan hang no syo kan dan kata kurku me kha ngam tip kila ber ki wei ban sai san tikitar ki me kha hi tikitar ki ru em hang ngas ngau ba haba ni yo hi yala ujong uparajat upadehi ukasi ngam sutnat ban yu bangan pendong me ketir khasi asna ban og hikun kebri nyo krep haba ni koi kha hi bat ki khun ka bri nyo trap shinrang kan thai hangta ka don ka jingkur khu ka ublai try nombo nong thau un kur khu ha bangi yo bri yo ki khun yalam ban cha ka me kha ban pri tho ken kur khu ken kur do bangin la ban long bri ki man bri ngin roi ngin pa namar kata masngo ban bu e ka jingkur pa bangi don kam shisha ban kin din ban ri no kinno ka ni ka sha pen bi ni chu sha pen bi shisha pen bi ko ma om ne khamtam ha ka sarkar India nadu bangi snot le baka bharat la shu nyam nyangi karna badon kiliam economically socially nila sha nyandut ngim dan shu nila sha snajat ngim long try ha ni ka jakang bungi ongi de ki try melu ki try jaka ngati ngajo ong ngadang long mrau ka jok kari hadu mentan ladang long lai dut balai ka kam ka japrum dan khai pate rum long de nam dei para samla Don ki an pati kena ki bante kita don ki bayang bante ni kita dalam ni ang khai bante nai pot yang keren syabhang kita ki trading license ki bahe petang ki long tu me khasi ki basyang hang tai ha pot thamyo mo long bopli ba itu ki kriya kendoi ki wanra lai jur ki batang shi an lai sam plastik ki syang tu mat surok i ku makakan dan tenra no yuki re hang tu pun pat no syang ukhar di sana na bihara ubadi sana motor badi di sana budak trading license kita di Benami agam kok ban kita yang ini trading ground reality dan manu bale kita kumno tu dak har bawan nang no wan ban syang ha ki footpath sadhai bandi sana kilong kami khasi nong pendong jungi ki hab syang hab den suro teng i ko baka taksi ka tenra no ki
balik ke jam ni. Namang ngimdon ki an. Ni syahir thma na barok iliang. Kadi ka thma ka kusang ha song man kadi gawe ka thma ka bejar-jar ka kung gajat ni syahir thma na ka por sa ka por. Bat ka thma ja gajat benriu ka bang ine banyale ngimdon kam nida mga pamhingi de nida. Lalang ida ni bagi dam kam nida di banyalam ni nak thmat ngin poi sya ngin sa shuling ngin chumpisa sa ko ni ya ngin long lidah ino mangi nanti nak mat ngin ya dam teli ngin nak benta dawa jong jat penriu nak benta yak ka im jong jat penriu ka sti ngala benung ka ne kade ka seng ka kinhun ka pakhatu jong kari ka jat penriu jong i ka ban mi panile persya ya ka dawa jong kari ka jat penriu jong i kade jam kata pinang kuat ne pinang kuat bak kino kisah malang nak lihat jom kini thai kini nilai sibut kisah malang kita lami indrai hawa ini bat kini kedawa jom kerja benrio kile ayu kipersya indrai kini kisah kami ban syam ya kini kum kata kaspi kaban yada ya iwi tam yang ni kiban saya cik maaf awak kiban sedih. Clap not, tin parengong. We learn the mistake from others, not to follow it. Ayah ini, kamu semua kuliah di Bangalore. Ni form yang KSU, lembaga jingtri, lembaga jerukat, darkat, jomblay terakhir, lembaga ki, nangkam jam sebelah budi. Sengkmi hangai Jylla, hak arab fufratrik rempah, arab jam beliau. Kay, kita berok, kay bagi objektif kejingbut kejingpu jong KSU. Hendra istri, ibu kisah objektif. Kata kay, ban penkiu ya ka education, ban penne ya kerti secara, ban ya ka culture kejingi karyam kebet, ban ngin beli kue, ngin rap you mender ladang lawan pai ngin ngin kini, ya ki wei. Umendari ubat dan hak negeri joi. Kene kebel, show me. Kedai mau siang, jom kecat beliau kecomi. Mak beli nak kumta. Nilai kesung ketik, show kelak. Apa kali kemai? Kemai keji. Kita kedai ki bakong sabdam. Nilai kesung ketik, bagi mender. Haji syahari lejong kerana ketil lejong kan nilai plus berjam tak oi kena itu nilai hari lejong nilai istri country bukan kalau tegak kena dah masalah istri ni keli yang usung ialah ia macam kena dah tak ni hak kena hak terkeli macam mana boleh bukan kerana saya itu dong deh di sini aku mau ikut yang silong kan yang saya India ni kita buruk kita dong macam siapa ada kata-kata tapi yang silong ni kalian kipelias bol kira dan pemijin sama gitu kisah kini bah kita ni kalian dan orang ni tentang yang terus jam de perform no KSU ini dan mentalang bagi misalnya kedua lagi minister gutu bagi ya keren kaban kuno bagi safety jom ki kena kasih buat Bangalore nai enggak wiru penyukur yang tak kembali kita advance nak apa siapa ni siapa mah kiki kipar kini kikun lalu kita tak kikun minta ada ni kita isu minta kiki kata macam kali kerana banyak kasih dan lah dekar usung tu weh jemput lesi saya minat dekar di jadi sejak waktu silam dulu ni tanpa ngomong lek akan dengerin jangan kecik siapa pilih siapa kasih dan pilih siapa mentang di kupar di misalnya kuat apa nang ni kupar kami kupar apa pilih berpai kikun dah usia nomor apa istilah kumai mai ngabian dan terkan re no way dan ra cakap kita semua habang ayu iya kecik persyaratan kita pun Khantam kilong kami kibalami syakmat Kilayoi haki social media Kiblakan tok
ya kani ka an balapan mi dak KHDC ngaso balong ba ka KHDC ka kham le bi an re ka le kani kat kom ka jing pen ko bor dakariti ka dustur lengba ka six schedule kani ka khasi social custom of Lineage Act 1997 balad pass daka KHDC haka khalai tarik umaj aksnen cheja dai spak dai punyo but Mynjur daun gubernur haka arpulai tarik February arja khatsan but lapan mi haka official kaset jongka sukar mi kalia kadi haka arsan tarik benai fia arja khatsan but ke preamble jong kani ka art lingba ka para 3 jong ka 6 schedule ka ba ke KMDC kila bachna ka an aka banya dei bat ka shongkha ka shongman ka divorce baki ong ka ba ka dei ka ji apply stanching bat kum ta ter kai ka ba so ba ba ngakersan ya kani ka second amendment bill nomor ba habang berkhad habang penong kajing pusang na kabenta kalkiti ka dustur ka jongi nilasdan bandu jai habang yoi ya kajing dilat jong mender ngingim long trai shu lada nginang persya ya saya kani ka second amendment bill ni kumala keren de kiwiru manisha khamar ba ngilangam jelo kay ka bang so bang kersan nomor ba kidon ru kum ka kiwi kita beriu jong kita beriu nayes ka im sipo South India kani kita beriu ru kadai kawi kita beriu ka ba kibut lani kibut ya kani kajing sim jai kami selade ka matrilineage society hendrai ngaso ban pasat sepi ba bakani kajat pendiu kala duno ya kajing long matrilineage joki bat kadau kadai kai hitam kajing pajing shongkha khle ngaso ban ong ba ngahi marwai ngaso ban persat nomor ba ngam ko apa kajat pendiu kajumi kan dujai nadu bagi kendu siem bat mentar ko apa penpau ba nakliam keseng ka kersan tali telan ya kani second amendment jong ka KHDC bak nasyo madam bakani kabil kadi kabil kapan perksan kapan pene ngeu kapan mat ikiturun baru jong kajek nriu jongi haswa macam sofran ngasikwa ban kerensai bagi don katau kati kilong kemi bagi don katau kati kilong kemi kibalak keren ban persya ya kani kabil buat kibal aidau da kumni da kumtai kila keren ni pentai jo ka fundamental right ki keren ni pentai jo ka ai kumni pentai ngasuang ngabi da kuburam ba abang apet ke jing tho jongki ha social media ngasukli te ki puli ya ka jo concern ka bamangan ka puli ne la ka jong concern ka bamaki ki puli Hirsam hai hari India bakadon kata ke absolute equality. Kandan hari India bakadon kata ke absolute equality hakalan es lani hakata ke jingai jai. Hirsam ke jai ndio ka percaya ka banai jai bak demi ba. Omdan ka wairu. Hato kimut padong bakajingai jai demi ke jongi kalau inequality lada kalau inequality bapalai maki kijai mukim sa kim pat kala jai Ahmed mukim hadu kita abang kupa jongki di Ahmed mampak yoi baki pun kita ka equality hadu kita baki bangsa kejai banget ngambil i bakala banget patah salsi lada maki kita ki kerusin jongka equality
kasih tak asendun penpau wabiyo lok hal ngin tik chai wabiyo lada kim lut kumta kim bit berkeren yaki equality lani nak agenda bias haba konstitusi negara India haba ngikren sepanta ki equality ngikren yang kata ke bilang ka equality before law lani kata ka cingirkat ke kumkaan nashku abang ki bahakariti sensia pernyataan jo kari India ladang ngikren yang equality kidon kita ke reasonable restriction lana ki reasonable classification bagi orang nasib orang bahan ni kapin ningkong ka classify lani kapin ni kelab ya kalau kami igri buat ya kalau kami igbari ngai kalau kami igri kanyanya kau kasih kalau kami igbari kandu ya kacing kasih di Mynjur dan tu kataan kebaar boleh ini dan boleh kahap apa tak reasonable classification kalau ini pasal tu bahkan itu kejongi kalau kami kayo yang kesepak apa jongi kesep hakariti jom rukha usenrang uyo yang kesepak apa jongi kesep subuh ngopi sumudur lada jauh Hindu ukun ningkong senrang jauh Hindu usong tengah ya kakun kadu kakendhi kasih kaniru orang kesepak apa naying utairu orang kesepak apa naying jinkala kita kibangikot ki dual benefit lani ki nombak marmoloi nak senrang uyo nak kenthai uyo katba mengi senrang abang ini thali ka kenthai kasih kenthai dah khar apa kimi thali kamdan kata kat tunfal benefit benar tak tahu kadengaan kastar pakadan yang kau rim jongaan boleh ni orang tak nak boleh kita bersuatu syai bahawa udah usung khabat yang kenthai kasih umdu yang jinglong khar tu uleh khayi lembaga kenthai kat bayar kasba kau laya samlang teruk kau itu khar ubu kadukan hakten jo kenthai hari ka kamai kaji ya baru kasba kau ka poyok saking jong khar tu utin jaga kenthai hanrai anda dia tu jaga yo lang blok khar yolang ang kakur kacay kamtur khar kamtam e ala daude uta head of the family haka Hindu on divided family kamde ka an thla kan phine pa suthu sai bawat ka Hindu kan thel ni senrang ro lada ka shong khne ba bungel Hindu kadu iki cekap kita jong kimi pa baik ya Hindu social hak la filmit wat haka jene tu Kristen ro kabrio ko bami thok kum ka miti paniat ka kambalan lani ka kum kaan kibala ya thok hakun om itu syuk ya ki Kristen dinum dei dibale kan nom khala bale kim benya kita bale kim keno ekta bale kim keno ya ni kabil ka ba na khale ka KCDC ka pas mta ka jubab menya thok pi ka lomba kini kibrio kidon na ka jong ka agenda pat kidon na ka jong ka kam pat ka kam ka jong ki ka lom panile persya ya kami berjet jika baik kau pun tak kaba keren percaya kami berkejak meriu. Jika baik jah dah boleh bela hakikat kubur nomwe. Bidang bidos saya untuk kelar lagi. Wilayah mulut wilayah yang. Kiai FAR sebelum Senin. Anak kita kibir kiba berngem lagi. Nasong lagi dah kurang bayuk se bawia suya umbansi mahapun kawang lat umau kalau pian ganti sawia umbansi dengan kerbat lagi dah kurang saksi simpan snobha naiwan tuklar syu snobha nailek kam kai syu no boleh yo don we amun bom late lakam ya lani sujok ni
Slow ha kata kapor kenang dia telah kebangun telah dia telah dem lo nama ni kuat senang nak Stieh ru kinam kuat senang mo lajin nak kuat senang ke lai kerten white lo ni bagi kuat senang Stieh mun bantu ya dah ya lebih dan jengmut adu kata kenika seng tiga syukur pat api tang kata ya ki basubha nai lam paklasyo ya kami bak kecek dulu jongi kentang ya wai nanumpa ban ya than yang dibentar jo ka ai mo thai ya ka bentar jo kata kalau dan ke CDC ya ka bangin saya ai jengmut baka kami intiru nak len jo Stieh ka bangin sai jengmut kumno ban pen ba penjanai hot kemudian badam don bun ki jiptuna hangni ya kata kamawat nak kata yang dijengda yang sepenbet mengi cuma kesan ke boleh penbet kaki cuma kesan boleh nang saya mengi penbet lagi jengduna bahabat aiwai segi penbet yang penbet mengi ya jengduna penbet penbiak bahkan yen kadau bahkan karniu ya kali bak gajek ruhi kejongi prokowe saya wei bentar lesi nakwa bang kerensai bangim dei bantang syak elam bakla na boleh ngelai kinong keren bahana kerja ayu ledau kasih usungka bak kejendia atau dan sakhen no ki kum kita kinong kasih ki persyang berpersutu bakla andre ngasyo ngaki tip ki puli nak anya yu andre ki puli ya Khadc Social Custom of Lineage Act 1997 ya kebalasna hapo arjinggalam joko arah makadap CM hang report kalakansai pakat kungkani an kakentin kasi kakentup yu kasi yu jaitna yu jantia yu pna sunteng war phoi lunam barok kam shabdan kano kajin penyap her ya kajen rogongi di sofa naisha penyelam baklai Kabah, kabah pengkaran saya ki, boleh nyelayu ikan, haki sosial media di bawah bah, ayam kasih by feed, kasih tentang kajing jiar kap bangun kasih, yo pemtip, manusim bisa by legal consultation, dengan orang pi, kong berong, kadang kementah. Jom section ke wasipo jom kenekaan ke bohong kalau ada pimpon su penong kasih ai dah jing tho ka ke CDC dan penduk jing kasih jom kon nang jom pi ke benar ada maki diwek no jing kasih dan nak try la unusun ba popelen panulok bah coba kublai sebut nang try sitom kesen mahalang Stieh nak leh choice sedikit ai ti kebun ketika dia mapi riba kajek beriu kan ai nak ti kamun ketika dia mapi kani dan dia tak kecing san kompat dia kecing jok kalau tang unda governor un ai yang asen bakajek beriu kejongi kane ini serta om tang hakakur kajak emreh kajak beriu hi barok kawe ladang undon jai beriu undon kun Isau kau tu li senam jelak namanya. Kani ka Stieh ka jongi balanyo balada jer kerteng ya ka Meghalaya. Kumbalaya lam yang idai wei samla. Lesi kani kerteng Meghalaya yo bakan sepoi ke por ka ba on sedon ki bayeng man persyak lani on sedon ki bayeng ya ka ba on pendelano. Yo pakim yang mansyu kan sa hniru. Nabakat mai long briu man briu kejongi nadu pasdang nadu pemenang long kenika nadu pemenang long ya kenika Meghalaya jongi lasut la share ya ka la long ya ka da kita ki man bei ki man pa ki jongi ki kme ki pa ki jongi ki bahaswa ki balalek no anani kila penihir pateng hangi ki kenthai no ai takakur kajai penbanta kilaya lambak kelas ya ki wepat ki rangba ki samla ya ka Dawa makiru pangiru ngidai maniho hi la ka jong kakur kajai ba on nyaw yang ngiru kum kita ki bahak mate
Namar bala sya ya lambaklah. Kila ya sya ya lambaklah. Kada balang balai bagi sya ya lambaklah. Nadu mensyua hagapor ya kaba kani dari gajongi. Lade ban penkentang ya kan. Di balai pakimi nadu mensyua. Ban yalam dakawai pak kalanti henry mentah imat kila sudon tak khmat kimak kila sudon tak skor kim yo snow kim yo I hadu mentah bat mene kane gajai benriu gajongi kane kalapat kalapra namar balai ban nadu pasdang kajing hiar pateng ka hiar nak kami mentah kiale persya haba kiale persya kidon tak khmat kim yo I kidon tak skor kim yo snow kila shule male kiyo sembai Dawa bar Jylla kiwan rayu sembai ujongki na bar Jylla hato hani hari gajongi utau sembai ujongki ubakin ya bet kinyo hiban o kinyo man mat ayu tang kajing bat kajing pra kajing warra ujongki menha lai potri daga baburom ya pikong Jylla narangat piong bakani ka Khadc Social Cost of Lineage Second Amendment Bill 2018 Piong bakadai kabala syak kadai kaban nyon yang ikijai penriu kadai kaban nang nyon susu yang ikijai penriu tidak ka paten ka an jabangin wanra ki ar pendai mon ki don hawa district council kalau ada pendai ka cik sngomo ya ki sau penriu tuli ki senam ki layak ngimpat don an kabate scam kabate song yang bangin long kita ki jai penriu lada ki ong bagi ki barempat kila nang penrit susu tu ai bangin long ki bahepat no ken tu ai bangin long ki bahepat no da ka bangin ino ko ki long kme ki long pa tu sumari ya lagi kon tu kren ya ki pelong best friend ya lagi kon wan ai lagi kon ki jampi ki long best friend ha ki ni technology ki bamenta ar sa tang ni dan ada cisni ai kim juda ki kwa sau ar san u ar riu kita nano tengin no kilong kme kilong pa hala kala yen kala sam kakur kajai ni dai kena kalong yen ni ya ka bang sedang ya ka kano ka bang sedang na long yen balai itu kan pat kan pra balai itu bang pat ya ka sabar ki bawan ra ayau sembai na bari ki khon ki jongki bab kimi chane shatai ki sudon satang ka jing snau ki sudon satang ka jing snau ki ri ki sudon tak ka jing snau sudah henry kenal bakawai kalong yin ni ai happy ki long kpam ba pidai head of our family pidai kule jong ka yin ka chokni kum taro ni kerpat ya pi wat sunjor men sia tu shim happy ba pilong ka jongi hi ba pilong ki jongi hi hala yin hala sem ki jongi ba pidai ki chapien ki jongi pilong ki chapien jong ka jai pen riu ka jongi wat sha si ka ki wei pat ki riu chapien ba kin wan ya ka ban pat pen pro ya ka de ka ri ka jongi MTM wat sha si ki khon ki jongi ba kin ra da wei par sambai ban bet ka de ka ri ka jongi hajing sisa ikong Jylla rangat dah kaba buram syu rangat wah bukan berengat no sendiri ingat baik kita bukan berengat no anda kelarngat senong ini wah untuk kamu sih berwah kerpat ikong Jylla lada ka long kabala ya I ba in ai jai no shawai dia ingin nom ya kemau syu ya takarana Mina kita mahu sekarang. Lesi yang ikut di jom piro tu pun kelajai no kita. Namarung lah bertik kapateng ke joki kapan sewan nang no tapi kini orang aktif dan competition nang aktif. Jadi tapi kok aja karena rentang ini. Haba ya kahok kajong ulok kajong I ilak kini. Lakle sakasnam kajong I haulok tu jong I. Kakni pat senang kakni pat hok kani ba shong Khadc
balai bagi hab ya le ya kani balai bagi hab ya kun ya kani ni don hok manginam ni kin hapori kasi hapo kani ka Jylla ka jomi ya ka bangin yo bat hok bat snam balai de bangin le ai ya kani ka hok le ai bat ka snam ya long way balai ai shu ko ki long kumi ki long pa wat sha le ki kun ki jok ti ha wat sha ki bala wan yo so ya kani ka tundong jing suwa ki bala wan yo ya ka take a life to nikas walai sha shu ki kun ki jok ti walai sha shu bakin sha kne snam shaki wei lane bakin le ai ra hok shaki wei ai tang halari la jong nyin penyar ya ka bil kebagi ni KMDC aku perawat bertus ni pep ni ya orang kendai syaf kendai aku perawat KMDC ni dan hari ye nang tus ni bat baro na pedem jengi klem dan hiwei ru iban persya ai ka bil lemar ni ngau thu bagani ka bil kadai nam ta ki long din madin jong kejat meri jengi baro piawan kat ni ru na baro pis ngau thu ai kata kat ni piawan nadu ki noyalam jong KSU noyalam jong HYC nadu na Bangalore unit samlawan manai jingkren kamta mei bu puli shaba is ngau thu khambai ni ka benta te ngiru baro ni mi shakmat ke banwan banai ke jingker sha ha ka to ka sin no shada pas ke to ka bel pitep ngatam na office ng patni ki press ki bana ka reje ki pat phone ya andre ki national media ki la phone ya pis ngau kum no kum ka tin thai ba ki pas ya ka ni ka bel pitep ngau noi ki it is none of your business haki social media jom kitu ki national press national TV ki interview ki talk show jom ki ong bet baban ben ya ki kethei kani kapil natrai baro ni asgo thu dia kani ka paragraph kani ka amendment call any Khasi woman who marries a non-Khasi as well as her offspring born out of such marriage shall be deemed as non-Khasi, who shall lose the Khasi status and all privileges and benefits as a member of the Khasi tribe, who cannot claim preferential privileges under any law. Ni klam ong balada ni wanra ikani ka amendment kabut banginum ajan chushki kitai. Hakato kasni ki kayo slow ikato kas live show 47. Begini ki panelis ki ba persyai ki ka amendment ki ong ba ka ban bet ki kithei but kalau persyai ka reti ka dustur jongi ki Khasi ni klam ong to wat ai judge usha ka kabin ni ko ai judge ai ka pamon tambai tu ki benefits ki privileges ka jinglong ST him yo shu ka bamot pa ki khun ki jomi ki habat trishtam lalaki ko aban yo ai ka hok ka ba mangi ki balong pure mangi ki mapaka ni yo tena kata-kata apa dong bang? Ini amendment ko bangi ban-ben iki kithai ka kini liki panles ki basko start ai basko tip thai ka ai kini basko thu kam ha bakini kani amendment kamdei man ong ban-ben ya ki kithai nata ka shithi ka baki ki tho shulat snap man puli bi ki kerteng jo kini ki priu ki ba tho ki ba don benta ka ba sanya kani ka shithi ka baki pha shulat Shrimati T Phanbo Chairperson Meghalaya State Commission for Women. Ang asmo ko bikong thilim ti jing shai di ban perkhat bha ya ka ei ka ban long ka jing bha na kam ta ka ri ka jong i baro wai rei persha ba ni ka bil ka ba ki long ka mi hi nganot ban ong ba hadu kendai pho na ka hadu kendai pho 100% ki ya sha ai ka bil rei ni ko ba pat ko ka chairperson jong Meghalaya State Commission for Women I pha ban ka shiki chulat ban persya ingin kapil. Nanta ikong no pure beri general secretary kalumpung ki second thai jab kiwi ki second thai ki don benta na mang ni ang tip. Nanta ikong no clow ngashi tu ta ka sign support group for women. Nanta sister Judith Shalap RNDM executive director Wise. Nanta ikong Patricia Mukhim editor the Shillong Times, Agnes Khashiying president CSWO, Angela Regat on behalf of Tur, Shannon Donna Masar on behalf of Faith Foundation, Gina Phanpo, Catherine Kindia on behalf of Northeast Network. Kini gede hilong kami ki kentay ba persya ya kani ka bill. Ngasno badong yaki ba hana shithi ka bagi draft ru ki tho baik ba kani ka amendment jo ke KHATC ka long persya
ya ka jinglong kerbang jongi kata ngalong madrilingel ni ka ba aijan syaki kethei dei kam dei bro ki ba puli ki ba tip an ki snow tho kham ha ka ei ka jing mut jong ka ni ka bil ban nganget skem mangin yo abet ye ka ni ka bil bat ka phi pinja don ringkan bat ka Stieh bat ka KHADC mangin yo abet ka jing don naulat pinja don ringkan ya katu ka jing alang jong ka ILP ka he katu ka jing alang jong ka VAP ka he dah haduk mentang yem pat yo nganget skem makani ka kenti ka pembentang namta ka ni ka khasi Lineage ai nyunum randin nyunum kilat herengin nam yai tur na ko ka sngi na ko ka por ke na yai penken mau i wei bangi dei ban yo be ya ka ni ka be ini ban yo be ka ni ka asen nau governor khnam ba ka ni ka men bel arja khatra kan long an lada mangamat ka bi wei ni buat ke pressure halor jong governor ni buat ke pressure halor jong economic khmat jongi ni buat ke pressure halor jong state government ngam artatit baka ba u governor jongi u hapet ban ai jing Mynjur ya ka ni ka an ka ban la ban te lakam ya ka jingwan bu haishdong jong briu badabar baru briu badabar ko wan ni ri jongi ni tip haru ya kata bagi babun ki yo ban thet jaka naka daw ba u shinrang u bom dei u khasi u yo ya ka lok ka badai khasi bat nanta ki yo ya ka lan ban thet jaka ha ka ni ka ri ka jongi ban ngatep ki babun ki long yeng ki families ki balong menta menta ki don ki own the ki hectares of land ha ka ni ka ri ka jongi kan ba ki baduk ki besuk ki jongi pat kim don ya ka jaka la jong so la dei ka por bagi don ka man table le ka land ceiling act la dei ka por bagi pen clutch show ka land transfer act bagi dum dak show ki loopholes kadang bagi la ken ban de la kam ya ka chat re ko jongi ki chat re Tripura ru habang alen chatin ki ngal yo perlok ka tu ka ningut ki bagi journalist ki phone ban ai jikr shan ni ka bel par ngal yo iya ki social media ru wan ki chat re na ki wei pat ki pat so ka ka ring dia jongi ki badang dei ki tribal ki ai ka jikr shan dei ni bagi perlok ai ni ka bel bar ki sko tho si sim ba shop hakle la don ka jik mai ka chat re ko ba play sko ne ki lok ki kren ha ki wei pat ki ban ta jong ring dia ha la don ka shop hakle ki bon ka kita ki view loop ki tribal ki la jano ka identity jongi ngingin kwa man long kunta ngingin kwa man benem man bende ka jat real jongi takadaw ki dan kami ka jing stock ti jong baro ki real ramba ki long kami ngada snosh ngan bang EP ni ha ka ni ka por ha ka ni ka ski ko menta ki samla ki badan reka ha ka ni ka por ki ban pinrhem ni ka jingi ki jongi ban yo aset ni ka bel mas ko tanat palat na ki don lang ki long kami ki don lang ki long pa ki don lang ki samla kumni ke ngadani la man ye teli lang nam ta ri ba ka jat real lem artatin jat real ji kan jeng rasong bat ka jat real ji kan Islam kan na ka wake up por shak wake up por ni le ka ni ka bil nam ta ka lawe ji long din man din jongi bat ka next camp ba ka ta ka ni ka jingkit clear responsibility jong a bat jong hi